La le studio guys ku akwa studio lani ti 10 ta n'hweti leyi taka xa pfula studio Centurion vitra studio Centurion ya pfula hi ti 10 ku ta kha ku fiwa la venge lungi ku ha munhu a nga ta lunga ya ma swi vona hi leswi studio michini se yi kona na mhe le ku pendeni ma swi chakeni hi leswi le ku pendeni ku le ku beleliweni la album ya December yi ta ndliwa lani ma swi tiva ku hina album a hi heti 2 weeks ku swi va swi ri kona kwala nhlokweni laha nga ta ku tshame michini ti kha ti vuya swinene hi ta hi ku mpa futhi moyeni ku yes laha nga ta ku tshame michini la na swilo swa kona xi ta va xi hele hi ti 10 xa pfula ya sungula ku recorda kwala ka ngove ta va hi kha hi recorda ti-artist to tala hi ku ya no ya hi ta va hi kha hi producer hi ta aka ti-artist to tala ti-artist tala ka ngove ti recorda mahala hi lava ta ku loko se ti ku lembe hi va hi ri na ti-artist to tala leti hi nga ti aka hina swi yo yeve ma yi vona leyi i voice room leyi ku le ku beleliweni ku busy n'wana sesi i voice room leyi a hi studio lexiya xa inani xo chansa ni i voice room leyi swi ta swi kha swi ku yeve kwana ni ta va ni langutane na ti-producer le ni yime hi kun'wana laha ti va ti kha ti vuya swinene ku kha ku rekhodiwa hi leswo madala hi ti 10 studio xa pfula ku ndliwa swilo ku fakiwa tisilini ku fakiwa mawindow michini yi xaviwini yi helelini michini yo durha swinene swi yo yeve hi December a hi hluliwi loko mo ni hlula hi December mi ta dlaya 5 wa tihomu mi nga ti dyelela mi tlhe mi famba na tona mi famba na nyama ya kona loko mo hlula mina hi December swi yo yeve mi twa onge no huwa a ni hluliwi December vaseketeri va Mr Post December ya hina va swi tiva na vona beef le kaya hosi ya beef mina swi yo yeve ta twa onge mihlolo n'wana sesi loko se swi nghena swi and a ni ka direction leyi mi hleketaka yona ku ni ya xisa lexi ku ya endleka yini ni ya ka direction ya nyuwani always na swilo swa nyuwani swo yeve hi sweswo a no mi khumbanyana ni a hi hlanganeni Amo Resort hi leswo madala swi yo yeve studio hi lexi xa hela n'wana bava ti ta vuya ngopfu ti-producer letikulu se ti chuhweni ku na studio ti ta vuya n'wana sesi swi yo yeve hi leswo madala ahee.